ihinyanyuzi kuva kuri jewe cizo beats abafise amazina akomeye nayoroshe ati nimwe muzotuma n'abartiste bamenya ko audio ariyo igaba byose ati uzovyanka azoce aza guhera kuri video ndebe ubuhinga azokoresha nico sticky abwatsi ngo remember mama told me like ibyo bintu wige like umuziki wige ati ndabona akavati none peti ibyo bintu wewe none bizogushikana ajyanye rero bakakubwira biki hari abantu ngo bavyeyi kenshi bikunda kutugora kumetriza impano z'abana bacu mugabo tukaza kuzibona ibihe byaramaze kugenda byaramaze kumera nabi ugasanga wa muhungu asigaye rero niyo asigaye atwara abandi muri equipe muri kati ubana ujya mu tipe ngurumva ujya mu modoka ngo yayiguze ngo kunuku niyo cyapa mo yagize yo kubwira umuntu ujya mu ntu washa wasigaye ngo aroka kubera yuko atashoboye kumubona mbere y'igihe mu mpano y'ibakiri kare ngo bamufashe yakiri kare niyo kubera ko Imana avuze ati iyo mpano naguhaye ifo kwikora iyo mpano gashiga ndikora buke hanyuma iyo ivuye mu cyo kintu rero achaza ibyo bintu biki ndabyanga Follow your dreams, follow your passion, père mon skill, te laisse pas décourager par qui que ce soit, t'es le maître de ta destinée. Well, remember mama telling me that gives you bintu wige. Oh my god Biggie ndibuka mambwira ngo heba itangazamakuru wige yarabaye Biggie jewe reka ndagutwese gato muri kahise okay jewe nakuze mbona papa wanje no sokuru wanje yavuze ikintu bita ikenge muhira hama rero papa wanje nawe yari umuntu yatanga ijambo iyo habaye imaze za mbere ico gihe rero imaze za mbere iyo habaye imaze za mbere okay baramutuma ko mutamba bitumwa ko nuzo n'Imana Emmanuel ico gihe muri yo myaka aratubwira ngo bana muri ko muriga amashure mugabo nimige n'indi myuga ndafata intangura kwigikembe mvuye kwikembe ntangura kwiga n'umuduri mugasita bikoresha bigurabe rero ngene ivy'Imana ikora wacuza mu gitangazamakuru naciye ngenda mu byo guhinyanyura amasanamu mu producer mu masanamu naho nyine sitabitevye ndakora amasanamu nkora animation effects special kwa mugabo nza kwisanga impano yaje hiri ni mu itangazamakuru kuri microphone urumva kugongana hapo nabicuritse wavuye mu hinyanyura uja kuri microphone kuririmba ko atibagiye byose urumva erega Biggie natangiye kuvuza iyo kembe n'umuduri naririmba okay hama tudakuchogera ko ngiye mu wa mbere nibuka nse yuko nakoze album ya mbere y'umuduri mugabo nkarapa nkagira ba okay urumva kumuduri ico kintu kaneza yuko ndi muri chance kore muri Media izini muri Rock House Records kwa Mutwa Bright mugabo cyane isangane sasa ebana bitu binakwenda kimutindo nza kwire tuva noneho rero sishobora gukora umuziki ntazi ngene uyo muziki shobora kuganirira cyane rero ibyitangaza makuru okay wera no biginwa ko imyaka twijije kuko ariyo mpano Imana yaduhaye hajya ayo biza gushirwa sanga si impano ntitwari kubitebamo yafata bite pakene kanegire cyane sinari kumenya kujya kwa Arsene imyaka n'imyaka Kevado kama ni musoga gatanu no munsi novuga ko bawita furaha day cyangwa Friday cyangwa kuryoherwa ina weekend bitanu kandi kutanga weekend ibyo kujya mu ijambo ry'Imana bya mutugende Imana iduhereza muri weekend tugiye turyoherwa takuryoba gusa gutamba ariko tugiye kandi mu ijambo ry'Imana atibaze ko tukundi ruhande Kevado bona bigije mu gibana bino munsi reka tubirabire muri Zaburi 128 guhera ku murongo wa mbere kwa kabiri haravuga ngo hahirwa ubaha uhoraho wese akagendera mu nzira ziwe kabiri aravuga ngo ibikorwa by'amaboko yawe bizotunga ati biba by'amaboko yawe bizogutunga ati uzonezerwa uzohirwa okay ati ibikorwa by'amaboko yawe bizogutunga uzonezerwa uzohirwa ariko ukigira gute yatari cyo neza bisuka yuko rero umuntu wese ahirwa
ati ni ubaha uhoraho miswe yuko utubasha uhoraho na Saidi cameraman hivi na hivi na ni endele kwa sana nziza kuri Saidi ibade nziza kuko ngo yubasha uhoraho ari kuhura mu kumusumbusha nka Saidi yasubiye kandi kumushikana kundi munsi itariki nkiyi turi muri Black FM katumona komeye afite n'imbaraga ne Saidi n'abandi bose bafite anniversaire no munsi n'abandi kazi kawo kamisi yose dutsi ni mwisungirisha mu byo muri zaburi 128 ku murongo wa mbere kuri kabiri ko ngo hahirwa ububaha uhoraho urumva rero uhoraho jewe namaze kuvamo jewe namaze gushikiza ijambo ibisigaye bigirino jambo rishikire mutaba Michel Viuname ariya muri naraf ni jambo rikomeye cyane ry'izigiro ni ari rama bigi twikomereze Alright. Ngoza tubayemo bibaza bese ko ari ndoto. Ngo baje gusaza n'umusoro. Alright, twandanje kibodo amakuru tuserimesha baje. Tutamutumira bone ko tugeze tukwakwanye tutsungu. Yamaze no kwishikira mu nyubaka yacu wagati karagenzi yo kuzamukana na muga bigi. Oya hari abantu bari ku kazi bari korakora akazi. Mugabo ngo kwese kwa mbere abantu bose baratera biha amafaranga hari. Nka Chantal yavuga ati Chantal ari muri quartier Miroir mu kwihangana birakaze aje mukozi kwa mbere ni moto mugabo amahoro y'Imana bandanye amuguma kweza ati ngo twaberewe cyane merci beaucoup bigi kuma tugire ku muriri utwibutse ibisa kuturanga Agwa ucha kwa Drama MT baby killer baby boy bavyita wenyine mwana ari muhinga irasa afite indirimbo yo madama tutagenze gute biko bigana ko gushino saha if call it the magic call it the murozi amuna chizo boy chizo beat atemeze gute ari amajako gatema meshi cyandisha kugisha mwana yuko atyabaye ibintu cyane big fizza kingo kumuse twabwivyabo ariko no musofiga ko gatoye ko kumvuzuka no musi Black Friday hip hop cyane rapay atibega gikwita hip hop bose cyangende gute Biso uwezo nini wewe shasha amisa champagne kemikire mikiro kandi tutavuga nyene ariko ari mu ndege yerekeza guca Tanzania ya media tour iyi album yise confirmation timeze gute ana yandi ala kwa kibondo na kundi ruhanda timeze gute je kwandi bigi ndagusubiza kujanye na secteur ya mareresi ico bise amasinema ndagusubiza muri association cenge groupe warubazi abanze yuko afite igikorwa kizoba amatariki ya kurikirana 2008 hamwe n'itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri mugabo kandi ndagusubiza gatoyi kubijanye n'amakuru ya August ku munsi w'ejo azubarira igikorwa gikomeye cyane kizohuza abatandukanye abana bariya ariko bigi sura kandi kukwibusha nko guhimiriza tuzo guca hirya nino kubijanye n'ubufasha bwasabwe nuno muririmbyi Carlton John Americain avuga ati ni mu ntabare nyabuna jewe ndi munyabira inzu igira imbomokereko neza cyane ngwico shaka nzokigaba kizobe nka Bonis abira barandika mani rap iraryoshe sana hip hop iraryoshe no gata support ifise cyane mu muziki w'Uburundi bigi muri rap kandi gukekeranya abarapere baratahuye kwisha mu ry'Imana ivuga ngo twatuza kanwa kacu ngo twatuza kanwa kacu byo bigira gute bituma nukuvuga ijambo batura barizera neza cyane barapere ngo nyine neza ariko badenda bemeye ku munsi wa gatanu kibodo nzoheza story yose hiva byatangiye gute nene babwiye ariko ndiko netorokanda yuze babwira ndabwira yatangiye gute umwaka yatanguriye ko abura yatangiye muri South Africa ariko iza kudugira cyane umwaka 1970 muri Amerika ahantu bise cyakuruka bako ujya buza bita ahantu muri ghetto niba yitanga umuzwa wayabaye bwo mu isite mu buyenzi Kamenge za Kinama aho bita foku ariko baido cyo gihe bobo abantu yetu bagana ba VIP para poye bari baba bayunguze ubicane bumwe wasanga no gupfa byoroshe cyane bagataba abirabure bageze habi cyane yarenze kwirevota nk'abirabure kugira ngo bashaka kugira ikiberekane yuko bababaye bacasha kuri ni rero bacaza kwigwa muri Tupac Shakur hamwe na Notorious B.I.G nibo bantu bacibaza mu nyuma gukora vyinshi cyane ku buryo twashe tunamenya tutameze na hip hop ariko imbere yabo babitanguye so zababwiye ku munsi wa gatanu muri hip hop Black Friday hip hop kuma isamizi yawe rero tuze kuyipsamiza ubwo tubabwire vyinshi babigirira Dramati abura ku munsi wese yivuze ko bara kivodo Dramati akavuga amakuru menshi abura ko bamwe bavuga ati
tumusabire abandi ngo aragowe abandi ngo ibi nibi ariko mbemeze gute indirimbo yo madamu muzi yuko yageze ikibazo kuri YouTube bivanye na copyright irimo ushobora saje amatuni ubwiwe atashaka gushira habona hari abavuga bati ino copyright iraba kaka video gatangura irya ndirimbo yo kuko naka video k'indirimbo La Vie en Rose yo muri Tigaz mu Faransa imaze imyaka ngo ngijana hari rya video bona kivodo ijya ndirimbo imaze imyaka hafi ijana ibayeho kandi kaka video naka video kari navuga kari ni is like kari fik kugakoresha aho so gakoresha si dramatique yakoresha kandi n'abantu benshi batandukanye rero aka video bona ko bavuga ko ariko ugiye kura kuri YouTube kwa dramatique aka video kari ko ahubwo hafutitse ijya partie y'indirimbo bashe cyaba cyangatiye kaka video hari gufutika kaka video nyine ariko partie y'indirimbo igumama ati meze ko tereba makuru tukesha Jonela yakoze video avuga ati ijya ndirimbo ibanza na audio yayo yari irimo kaka video karimbo yari ndi mu bisanzwe ariko je mu producer ahatunze ndashaka kumanjuje twiwanje nagashizo kaka video kugira ngo karyohore indirimbo kamaze kuryohora indirimbo muri ico gihe rero namwangu kamagaje amadamwe kati msanze ndakakumitse mu zamaze karatesa acha kagashaka tukakumizeho karyoshe indirimbo icira guko guko nyene ati jewe nakoze ibyo nyene indirimbo dramatique yambwiye kandi bigi kintu nashobora gukurikirana kuri rya post ariyo post nigize kubona ikintu kimwe na kimwe mu binyamakuru garanga mu Burundi nakugira imana ariko arisigura ya Jonela avuga ati je ibintu vyabaye tuvugana na dramatique nakira konzera kimwe no tugashiramo ako ka video neza cyane yarampaye ushati gashiremo numva karyoshe kandi twamaze ukwezi kose tuverifia turaba dukurikirana duti mbega none bimeze gute ati nta ntama nyinga zino zari zincho bituma indirimbo amaze 6 atangwa zirabaho ariko none bigi jewe ngarutse ubwo niyo bari strategy ya YouTube kugira ibandanye ifata mu kanigo abantu bose bafite miliyoni z'aba views kugira abagiriki babapunguze bongere banabaca mande mugabo cyaka rukamukira kibaza nivyo biki wowe chamanze kuyumvira cyane ariko kabanza kibodo cyangwa ari kamwe wowe chamanze umukozi kuko umuntu afite miliyoni za views kuri YouTube nuko ari umukozi uzana umukozi mugira miliyoni za views kuri YouTube none bigi amezi 6 yararangiye iyo ndirimbo dramatique iri kuri YouTube basi dukoresha ya komedi umugenzi wacu rafa tugaruka gatuye abakozi ba YouTube bari mu konji kubera coronavirus yari yateye mugabo kumbure iryo jambo ragira ngo ibyo dramatique ari mu yabira ariko je cyane yumvira rero sasa none kugira ngo bamara amezi 6 abo bantu bateje kuverifia cyane icyo kintu cya copyright bo bari kubakoriki kuko copyright je ngenda vyumva indirimbo imaze imisegonde no imisegonde ikijako dabo ikijako arakubwira ati hindura udahinduye baraguha 6 minutes no kugabisha bakweka kamese ati numva wewe nuku baragutegera kandi izindi 6 minutes cyo kwati numva wewe umaze kwanga kunu basi gura ni proposition none kuri dramatique bamu proposition dramatique ingene yavuze yavuze ati jewe nari ntaje 11 zo gutusha saa 10 mvuye gutera amanyozi ko yikundira karo kuryoherwa dramatique ati shitse ndara mu telefone banyandikiye muri notification ngiye kuraba kakaboro kamahera ka monetization kabaye disactive akibibona ashaka kuraba cyamandika copyright agiye kubikora hari ukuntu video iri kuri YouTube ushobora kugira navuga gukuramo copyright video kiko kuri YouTube ukajya party ngo copyright ukayikurako swat ukayimutinga cyane ukabapropose ukayikata cyane ukayikurako nike muri ibyo bitatu nacyo amati wecho akora bamubwiye ati gira icyo ubona watugati hakwikata kuyikurako reka mutinge party agiye kumutinga acha sanga mutinze indirimbo yose asaza mutinze indirimbo yose wewe akibikora ziko ukimyutinga niba cyabikubashoka imyutinga direct ikijya muri processing nuvuga ikijya kwachagira kwitrate iyo video muri YouTube bagiye kwitrate iyo video muri YouTube wacagirika yigambe batasha mu gitondo nyagumya kurikirana cyagira ubune bwacajya agere sasa jijo sayitwe ayina bakutukesha dramatique bwiwe agize saa 6 atabati kanja kwikwisha ko amaso yange byagenze we nazingo ajya myutinze party ya mbere itangura kaya karirimbo kujya mugore kiya ndi La Vie en Rose yo mu Faransa kaya ari bugatangura ariko
atasanga ko yamikaye ntikigeze kwa mute akaba mute yadirimbo yose atbatanga bati nibiki agiye kurabasanga niwe yihenze asomye nabi kwa peteta bushe cyangwa mu bindi bintu asagara ati nabi yamutsinze indirimbo yose achavuga ati nta yindisho yihari reka nandika muri YouTube abasanga muri anye YouTube team support bacha abandikira abwe tugaje gitsetse kiri kuno baramubwira bati nta kibazo cyo kabitira bati jagenze kutabasigurira ati rero reka tugusubize kwanzi audio yawe igaruke hama ucusamo kandi ushobora gukurikira ama procedure neza bati bamana sano yitwi nabiri ati babaza babejeje kubikora niba atabaje kubikora naho bacha bambwira gusa kwandikira kandi rero tukisha dramati ugiye rero bari amasano yitwi nabiri kuviyo ndirimbo dramatic kuri YouTube nyakuweko ni babitarenza abantu bavuga ngo ni bad boy wamagaye indirimbo bakusaka private sibo ni bamaze kubifatanya ngo bishire mu rwango rw'abarundi ku barundi ariko nakantu kabayemo kaciyemwo wenyine ubwiwe yikoreye ofite araho kwisa copyright of course ariko mu kwiko mo copyright yikwemo nabi sanga mute indirimbo ako nyo community espace ya iyo nyene so rero ico gihe rero ati ntaza kugenda gutimera ku bantu ingiye ubwo atagikoreye ndayo yose tandese rampaye igakwira changira iki cyanda abashambye sonda bandikire kandi abaje ko byashaka kutashobotse ariko urundi hano mukozi mu mbona kifoto je umwana avuga ati YouTube ndayizi vuga si cyane gose bamubwiye na asituma ndetse ngiye kugenda kujanye ndibaza ijya party ya mbere sifise copyright ngeke copyright ya gushika meza tati batayifata kajya party ya mbere amasukuna 15 bishika copyright ifata 15 secondes kudogo ndi musa video 15 secondes 10 secondes copyright video YouTube ya yemera ama video ya wapost video 10 secondes ya yemera ni yashika 15 secondes bamubwiza gute urumva birasiga ariko by the way katubirindire abanyarwanda bavuga ati abagatandukanye ngo wacu no kizigenda ati abana ba Kenison abandi uvuga ati kwashaka kwisoko copyright y'abanyarwanda kumva zuko sample yakoresheje mu ndirimbo ziwe zice kimwe ni sample ziza kudakoresha cyane elements mu ndirimbo ziwe z'abanyarwanda ariko gato twenga ngatoyi ukoza hano je n'umacasha ni cyakindi nkora kuda kuvuga abantu bamenye ijambo ryitwa sample barimenye kuko mu gihe utarimenya uri mu producer ucugaruka mwasha wisa mu kindi kibanza bigi ino nkuru imbere no twisozera uze kunkuru tuyifatanye n'amakuru ya kweda magic na chizo mugabe yuko tubashika aho hantu tunogaze kwaza gatunga no kuvuga YouTube dramatic arabona message muga message bivanye kumbure n'uburo yari afise muri uwo mwanya aishura gufyonda yishura uko avyumva achazaga amutizi ndiri bayifuza akwe konje bigi tukiringaho nyene ntubona yuko dramatic hageze yaho arondera staff management y'abantu baciye ubwenge bakomeye turetse dramatic ntubona ko abaririmbyi mu Burundi bageze yaho bari kuri etape yuko ashobora kurondera abantu babafasha mu bijanye no kumenya ivyo barimo karore nk'ubunyi yaba dramatic hariho nk'umuntu abijejwe ivyo bintu byakazi kiwe byari kuragaya n'uwo munsi nyene uko uyo muntu akaza abajejwe no kuverifia amachano yose cyangwa amakonti yose y'uwo muririmbyi nasura kandi kwihuisha ngo ariruka swat dramatic yagize rero ubwo yagize uko kunyaruka bivaye n'ivyumviro vyiwe naho yaravuye ashika fyonda pra bice biragenda ne kwa kundi kuri Windows bakubwira ngo urumva ngo vyonze gaha anye ngumva ngo ngiye gukwica ibintu byose ngumva ngo nguzo gufuri birashoboka mugabo aba informatisi agaca fyonda aho nyene bamubwiye ngo gufyoze ngo anye ngo bizwa bifuye rero nuko ubona jewe nagira nongorera akajambo abaririmbyi ariko bige strategy muno mwaka nubwo wowe umuririmbyi muto ucaguka rondera umanagere kujya muri Tanzania babigire Tanzania bo baramaze kubitora biki je nubwo n'abacuruzi ntore ndafise manager urumva je nubwo ndumunyeshure ndafite manager kuko je ndi umuntu usibisanzwe rero bisigaye ikora dramatic nuko ariko ravuga ati basuye kandi kwita ko guta umwikomo ngo bavuge ngo uvuga ngo batugwe ngo bitugana bisa bisana narabirahuriye ariko habaye mu kumbure iyo yorere yabaye hagati ya dramatic n'ivyo biro byo mu mwanya hanyuma na YouTube
na proposition itajanye ngo bihure na dramati nkuko baza ati je YouTube cinématique cyane mugabo ndabizi bike ndashobora kuvuga ati hano hantu koze unyibyo garukira nga nk'ubu nyiyumviye nk'ubu unyiyaza kuba wowe bigi uri manager wa dramati uyumvira yuko izigwa serera tuba tukiri muri so nivyo ushoboka ndakora nyo muri vyiyumviye gufata mu gitondo utashurushe so atushagwanye utumva rero nzoganwa sinamaga nzo no yafata nzoganwa ariko ushaka urushe sizera ati matutaje 10 minuto mu gitondo sivyo uza kwa muri YouTube yacho uza kwa Kurikirana aho sivyo je muri YouTube ushaka gukora ikintu sanko kita utarukiye gukora bivanye no kuburusha muri leta y'uburimo niyo nk'umuririmbyi akwiye gusubira gukurikira ibyo bintu acamubwira ati bro kibodo ebana hakiri mboye kuri tugendo kirara ko uringa ugiye ukora kazi kawe so rero gica dramati rero tukirabe neza kugira ngo turabe ko n'abandi baririmbyi bose cyo shobora kugira iki cyo shobora kugicuba kibahanuye nibatse baragwa mu bibazo ni niyo muri uvuga ati dufatanye kubona kibodo dufatanye birajanye kuko iyo nkuru kuri Magic nacizo vyaje inyuma yaho ino ndiba dramatiso bibaye kijya makuru bandikiye yuko ivyabaye vyakozwe n'umuhinyanyuzi wa video uravyumva kuri acarandika aravuga ati ubwo nimara ko twebwe abahinyanyuzi ba audio aba producer turabahinga abo tuduze ibiciro uravyumva bigi yavuze ati ngenda gusoma neza message yavuze ati uno munsi murakwiye kumenya agaciro ka producer wa video wa audio kizoga hakisha kintu bavuze abanyarwanda babidoga bati jeje ne ko mari zo abanyarwanda banashaka bayisimbizi bari imbere basoge batadukanye bari bako ya dramati bavuga ati dramati ndi bari hit cyane mu mundo mu Rwanda a dramati irashaka araboneza ko abanyarwanda mugira ishari kumva zuko yabinjiriye cyane mu manutse nyiyabo ashaka yasampurinze amanutse nyiyabo amasample yaguzwe ya byo bituma bamukubita copyright azina byabenenza urabona ivyo sitwa ridoga mu Rwanda donc yabagira avuga ati koli audio niyo itwara vyose nimba rero mutari mubizi producers wa audio beat makers nimuze tuduze ibiciro by'ama audio kabisa niyo motel ngira murabibona ngira mwebona niyo motel ba dramatic ndimbo yahaga ajye gusa wara karole sino kuge ubu hagazwe audio ya dramatic YouTube abantu bose bacaduza amaboko soko audio ikomeye ati kandi muduhici agaciro ngo tutuze n'ibiciro kumva zuko tubona yuko byaba kandi se byavuze kumva zuko na John yakoze video bwiwe yavuze ati sije nabikoze nabikora mbwa ndambwira nyine indirimbo ati ndagashiramo bivuga ko wakoze video wayibereye bisigura yuko iyo Korida Magic cyane undi mu producer audio iyo aza kuba impliqué kuri uwo munsi wo guheraheza iyo video yari kubabwira ati aka kantu tugahinyanyure kuzicishe YouTube canke bera amasample ntibamenye ivyo ari byo kuko si ivyo wacu uri yacyeza avuga ngo ndashaka kubona abantu bashobora gutamba video ata audio irimo ntibishoboka acha twega cyagiye ngo tuzuko twumva yavuze ya video injo amati ndashaka kubona abantu batamba video ata audio irimo tukiraho nyene bigi cyane yifashisha jambo rya Farias avuga ngo utambira utagushaka umucaga cagira ngo utagaca kwita umusazi none woza gutamba amasanamu atamashi ari matamuzi kurimo abo kubona ushaka kwita gute nyatari cyabana yavuga ati ashobora free ibikorwa vyiwe cyavuga ati ibikorwa biri si kwa Korida Magic indirimbo uronka vyose byatunganye beats cri de voix mixage na mastering mu minsi 3 ni 1 million kwa Korida Magic 1 million umuriyoni umwe byo kuri indirimbo kwa Korida Magic if the murozi ariko none reka ndamwase kuri ikibazo ariko bwana Kori tuvuganye kuri ngo nabwo nushaka kwirukana aba artiste bacu ariko Natasha yatanga ndabizi Natasha wewe azatanga Natasha ndabizi kuko narenga yibonye ahora yatanga mbwa none Kori turese Natasha bajye abantu bato batubimeze gute kubiti cyabo kumure simvuze mugabanira ibiciro ariko niyumvira ko umuririmbyi yoza muri studio kwa Korida Magic kwa aka Murozi le magicien nivire yuko umaze kwazwa ukarabana etat y'uwo artiste ko birakaze none je none zoba mburamwo ibihumbi 100 hama ntumorere indirimbo okay base fisi ibihumbi 900 Korida Magic yabandanije ari mu misi 3 ariko yacavuga ati bikorwa kwa Korida Magic indirimbo runka byose byatunganye beats cri de voix
mixage na mastering mu ndwi imwe 500,000 mu minsi 3 umuriyoni uba ni iyo ni images like Bigi ku giciro cya Kuri Magic ko tubwira kujyanye na 500 biba neza yuko 500 ni misi n'indwi ariko umuriyoni ni 3 bisigura yuko kuri uwo muriyoni kuri Kuri Magic no kuvuga ko cyo gikorwa abacihebeye ariko imisi indwi aravuga ati umpaye 500 ndashobora gufata n'indi projet y'undi muntu sivyo no kuvuga ni babiri musomene ni wa milioni nyene still ni wa kwa babiri musomene situasi ni 300 yes ni wa miliyoni biswe yuko no JB afise amafaranga je no kutamwe nyene nashira igikorwa ciza no kubitabwo mufungo bitu binayisha ngo wacha kirivugira no urumva ni kintu vuga kifasha umuziki kuba kunonosora iyo ushitamo amahera umuziki burya ariko ndetse turakenye ariko ushitamo amahera bona kivodo biraryoha gasa neza ariko kandi kwa producer afise ikora wenyine gusa Chizo beats yakoze avuga ngo abaririmbyi tubakorera indirimbo akazicisha amahera imyaka n'iyindi kandi bamwe muri bo amahera baha abahinyanyuzi nta na verse irimo uranyumvira sha ayo bashangene bisesaka amahera bisesaka ngo bamwe muri bo amahera baca canke bakorera ku muziki nta ni verse irimo nta ni koti irimo n'agapira karimo sha uranyumvira sha muri amahera bakoreye izo ndimi z'abartiste na verse irimo okay bisigura yuko ni wa mutima w'urukundo mwinshi babafise none je bigise maze ikibazo erega hajya ture gufatira ku bindi bintu bikomeye cyane bora Chizo Boy je ndasesangura kandi ngaheza amaje nkitahira Chizo Boy twige natwe no gutanga ntituvuga amafaranga gusa none ibaza ikibazo kubera iki none abartiste bacu bava mu Burundi bagira ko zo ndirimbo hazi igihugu kumwe murayigenda tukasumva ariko none cyamwishira mu kibanza cy'abartiste kubera iki none abartiste bava hano mu Burundi bakagenda gukorera hari hanze kure cyane ni kwa karite ino post ya Chizo yavuze munsi avuga ngo abayinyanyuzi kuva kuri jewe Chizo beats abafise amazina akomeye nayoroshe ati nimwe muzotuma n'abartiste bamenya ko audio ariyo igaba byose ati uzovyanka azoce aza guhera kuri video ndebe ubuhinga azokoresha ariko Bigi hari indi post ya Chizo yashashiramwo yavuze ngo umuziki wose uhagaze kuri audio akavuze umukecuru wacu akavuze mukuru wacu Kuri Magic sindabona umuntu ariko atamba video atamuziki urimo habanza kubaho audio kugira ngo natwe tuze turagura ama plugin no kuvuga nisiga bakoresha n'amasample agezweho ati bisabwa ko les artistes muha agaciro umuziki wa audio kuko ata audio nziza yabonetse nta na video mwoza gukora aba producer bene wacu ati inzara ntiyica hano ntareka bazo yaciye afata ibuye muri wa mwijima areterera ku baproducer ama video ababwira ngo inzara ntiyica ati duza ibiciro niho abaririmbyi bazoza baha agaciro ururirimbo maze bige no kuruvyaza umusaruro cyashaka ngo SB hanyuma ngo mu muziki none Chizo Boy muzika none Bigi CB music Bigi unkunda duchambure gatoyi ino muze ya Chizo okay kuko irakomeye cyane afite yafashe ijambo rimwe ryumvikana yafatiye kuri mukuru wiwe yashimiye mukuru wiwe Kuri Magic no magicien okay mukora abana neza yuko yacishira makajambo avuga ngo ariko abwira ku zo video bagira ngo inzara ntiyica bisigura yuko rero hari akantu gahaze mugabo n'ikindi kintu gikomeye ngaho yavuze ngo niho tuzoronka amahera yo kuzogura amasample n'amaplugin bisigura yuko amasample dukoresha mu Burundi
arayo twiba ntibagura namera hari kuyagura. aha rero umwanya umwe birashobora gushoboka yuko ino ndirimbo Dramati ishobora kuba ariyo mbarutso duzovamo umuti kumwe bizotuma abaproducer n'abaririmbyi bisobanukirwa bakimenya bakamenya none cira gwa amafaranga yaje nubwo ari make kumbe rero cyo mvugiriza indirimbo ku masample ya phone bisheboneka ndondi ariko none kweri kino batomugera Bright akabati Jedasi hari umuntu agura amasample Bright muri Rock House Records arakubwira ati ino sample igugwa ya ani ukabona sizemo nimero ya carte visa ya carte bancaire akayigura n'abandi barasigura nuko batarashobora kubimenyekanisha mugabo kumure abaproducer bakora ama audio nabo nyene barari abaproducer bose bakora ama video nitugume gusa ngumva ngo FM ivanga ngo makara ngo ni kara finance gusa ngumva ngo ni control kara ngo ni biki harama FMH ne dushiremo kugira turonke iyo karite y'ama image urumva nukuri kera baravuga urumva ngo na makamera ngo hari barabigije ico kintu kadagarukeko kera baravuga ngo na makamera hari higa yejo sinuzeye yakugira imana dingi manachero rushimo yashize habona kamera reka ndabigusigurira reka bigi kumbure cyo ndiko ndabikubwira ariko wako byumvira ngo urumva mujya mu gabana nyine ashimwe musigaje akazi Jesse ngikaze mugadagerageza kukwereka ko ari ikintu kiba gikomeye kandi abantu bose bakubikoresha kandi tukabaho tuzi dutije bisineke ngaha ari urumva reka mbere yuko mbona ino post maze nishimikize ijambo rya Abel Duwari yavuze ngo je nka Abel Duwari natangazwa n'ingene abantu menga bariko barabona indega turakora ipost ni Dingi arakubwira yuko hariho Black Magic 4K kamera ntivyari byoroshe biki kuronka kamera Black Magic mu Burundi ariko vyarabayeho imbere yuko Rebecca izina Dragon naho nyine sizina higeze ije kamera muri Tanzania urumva yuko ibintu birakomeye cyane ariko arakubwira ngo hariyo na Black Magic 6K none big dukeneye iki none twitwaza iki musanzwe nta kicukuzo cyo kwitwaza kihari cyo kuvuga ngo nta muziki wacu uri kurakora kandi cyo ndavuga n'utwo ICBD yakwena Dramati twagomba muri none ashaka yabwiye ati big ba muziki undi mwe murarenze ufise process badanje ufise abarinzi badanje ufise ivyuma vyadanje habuziki habuze novuga ico bita marketing muziki wawe ivyuma byose ivyuma mva dige kava afite ivyuma birahari abikoresha barahari none hasigaye iki marketing y'umuziki wacu nuko rero gusemburinga imiziki y'abandi gutora abantu bafite ama rights y'ibintu byabo kubigura bigi iyi post ya Dingi Pasi amaze kwibona mu de centre yavuze ngo Black Magic 4K okay at 6K Black Magic kunyina cyo ngati kivodo ivyo vyuma ni vyiza uravyumva yatwa mu videographer Pasi pasa fisuburambe mu kazi kandi wasi ko nari anyi mu biri yasanzwe abari byakoresha ariko icyuma cya kamera cyemewe na Pasi my brother je ndiko ndakubesha bikomeye cyane misuno yuko rero biro vyuma banyaruke mwiro jimo bagende babirabe kuko niyo biri barabikotisha kandi ku mafaranga make where are you urumva tunyaruke rero twoye gukopya ibintu by'abandi biza kandi kudukwegera kwa sera mu nyuma bigi reka tujye kwindi nkuru bigi ngane two bivamo je tugeze kwa producer cyane ambarugwana bimeze ariko twihanganire uko ngo utavuga ruvura uvuze uravura